Kapang ni takute buksong lamsoko jotono tini update hengkangke ex-CM Tripurani Sir Biplop Kumar Deb no Soikot Talapatra brutal emonbabe roost khaigabo bokrok kharapung thanai je roost mane o je roost khaijingnai ta norok je Sir Biplop Kumar Deb no follow khainai ta saimana bo Facebook ekdin sigang kaisa post khaimani ajaga bomati ni sika মানে জন্মদায়ী মায়ের পরেই আমাদের বেঁচে থাকার অন্যতম এবং অপরিহার্য শর্ত হলো ঘাস, তাই বিনা প্রয়োজনে এই মাতৃসম গাছকে মারবেন না। মানে চিনি বোমা ফানি পরেও যে जोंनो बानस्रि थांनाय लांमारियै आबुं थांनाय बुफां आबागै बुफांनो अजथा ताबोथारदि हनै bo jaga buphangko bagui post khairi binogno no Soikot Talapatra hingga wachina emon bai brutal roost khaika roost to panji khobijak le bo o jaga o muti hini sika norogo jaga caption nugui mana Soikot Talapatra tamni sika bo jaga sika muti hinoi body chaira dise hin sika pore ekhon gaছে sidro deglei seleta মানে bihik bai kagi rijaka abagui no tabuk buphango kuno koplarok nukha hingkangke hinui norok buji mangkhana khabangni dakute buksong o je photo bai miliwi tongma rok nugui ang tam sananai hingkangke khabangni dakute buksong tinin bago apsukno norok no ang chini ex-CM Sir Biplop Kumar Deb Soikot Talapatra bai roost khaijakmani obroni kisa update didika current rok thik mote kwrui wati rokni bagui ang norok no video rok regular phunuk meng tonghabon bagui ang jotono nakar sano যদি no khana rogo chin parao kaham kai current rok phaikangka ang lagatar video upload khaitini mai tinin bagasno hambai।